nula negativan, onda imamo točke ovdje. Ako ovo riješi sekcija na 2, riješi svoj sekcija na 2 i dobit ćeš Drugu gledaš u dva, to ti je minus 2, a onda tu pišeš 2. Da. Onda pišeš 2. 2. I onda ide ova velika 2 napiši. I onda gledaš u rozu. Koliko ti roza je? Minus 3. Minus 3, onda pišeš 3. Minus 2. Kad je minus 2, tu ide samo 2. To ti je 2. Bravo!